surprise sa imo subong nga gabi. Yeah, we'll be having a mother-daughter day! Yes, we're finally here at Festive Walk Parade and it is the grand opening of the Urban Table. Kaya mag-debate kami doon ng mother. Yay! Good evening! We are here once again at Festive Walk at the Urban Table. Wow! Hello! Nanay will get the green, I'll get the bulalo. Pinati-san creams. Let's try this and... Uy! Palabok negra! Na-meet ni ilang ang palabok negra. Kita mo, naubos na. Ay, na-meet na siya. Ito siya chicken sisig tacos. Palabok na negra. Agin baka ito pala last time sa utod. Ah, okay. Pwede ka tilaw? Oh, sure. How far nung namitan mo? Ano yun? Langit. Langit din ah. Oh yes. Carbonara siya. Internet, nagkakos ang rice. Nagkakos ang rice. Wako mo ba? Wala sini. Manami. Dalawan. One more for Nana. She enjoyed it. And look oh, niyara na onion fries. Ano na? Onion? Onion? Modern Filipino, so there's fusion of authentic Filipino dishes and modern cuisine. Creamy chicken pinakol soup. Grabe! Hello! Let's take the boneless chicken in a salad, of course. We'll take everything. Let's try the sauce as you're a saucy girl. What? Spicy? Okay. Oh yes, mga kabangbang. Bago lang kami tapos kaon and you know that this is a mother-daughter date. So, together with me, hi Laya! Hi! Hi! Kamusta ang inyong date ni Mama May? Kamusta inyong kaon? Mama, balik ka din. Sure. Anong pwede namon nga ma-order diri sa campfire? May available kami non-coffee, dayon coffee. Ang bestseller namon sa non-coffee ang nag-highlight ma'am, matcha latte. Sa coffee namon ang campfire latte. How about the cold ones? Ang sa cold one namon, salted caramel, honey yuzu, dayon oats cinnamon namon. Very healthy oatmeal ang ginagamit nila. So, campfire latte. My nanay, Mother dear, as of course a nanay, what is your advice to Myra now that her child is 5 years old, tapos ikaw, you are at the
point na aalis na ako sa bahay. Wow! I-enjoy mo gid ang imo nga time sa imo nga bata kay subong ya. Manami gina sila nga updon. Ay mag-abot ang tiyempo nga gusto nila sila na lang. Nag-updan mo gid siya pirmi kag siyempre palanggaon para nga sa ulihi kabalungan siya magpalangga sa mga tao sa inyo. I agree with you, Dakita. Kay, ako man naguro ang one of the reasons nga nag-homeschool ko sa iya para makaspend more time and ma-strengthen ang foundation sa aming relationship as mother and son. So, thank you, kids, sa inyong advice. And of course, it is also important to have a safe space, no? Kung diin kita pwede makadate iwat sa aton nga mga babies, forever babies, nanay. Din gani kita? Sa Urban. Yay! See you here! Bye! Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel. Kung bago pa lang ka mo dili, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspired!